boyunca bugün ötülgön temalarını kaytaloo jana üy tapşırmasını tekşerүү üчүn testtir sizlerge ekrandan testler çıgar. Oşol testlik sorularga жооп беребиz. Birinci суроо kim çıkar? Gel Asatbek. Soruunu okup жооп бер. Sizler qaysi өлкөдө жашайсыңар? Россия, Кыргызстан, Кытайда. Кыргызстанда жашайбыз. Bas. Azamat. İlk soruğa kim çıkart ballar? İlk soruğa kim çıkart? Gel. Mubina. Sorusunu oku. Kırgızstanda kança oblast var? Jet oblast var. Azamat, Mubina. İlk soruğa kim çıkart? Gel, Nariman. Şaharı çüy жайгашкан деп ушул 3 сөздүн бирөөсүн кой. Балдар, үй тапшырган эң сонун кары кылып келипсиңер. Белгиле анда бүгүнкү темага кайрылсак. Бүгүн силерге тапшырма берилген. Бул жердеги жимелер аркылуу сөздөрдү окуп, бүгүнкү тапшырмаларды тапшыруу Манас деген сөз чыкты. Туура, Азамат. Туура байкадыңар балдар. Sizler okuğanday, bugün biz sizler menен Manas Baatır jönündө sabagыбызды başlayız. Balдар, bugün biz sizler menен Manas Baatır jana anын баатырдык сапаттары жөнүндө окуп билебиz. Ошондой эле текстте кандай деген суроолорго жооп берген сөздөр менен таанышабыз. Берилген тесттик тапшырмаларга жооп бересиңер. Жана ошондой эле бүгүнкү сабакта алган билимдерди турмушта колдонууга жетишесиңер. Balдар, бүгүнкү текстте силер менен биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Кайталайбыз. Акылман. Эжиреп. Чечкиндүү. Белгиле балдар. Ушул сөздөргө карап, маанисине карап сүйлөп түзүп көрөлүчү. Биринчи сөзгө ким сүйлөп түзөт? Менин апам Кеңпейил. Азамат, менин апам Кеңпейил. Туура. Санно. Манас акылман. Менин достум Эржүрөк. Менин досум Эржүрөк. Менин мугалимим Чечкиндүү. Менин жолу бизге берилген Манас Baatır жөнүндө текстти окуйбуз. Манас кыргыз элинин баатыры болгон. Ал өз жерин душмандардан коргогон. Манас Эржүрөк, күчтүү, акылман, чечкиндүү жолбашчы болгон. Кеңешчиси акылман Калыс Кеңпейил Бакай. Манас аны сыйлайт, сөзүн угат. Манастын 40 жороосу болгон. Алардын арасында Калманбет, Сыргак, Чубак деген баатырлар да болгон. 40 жоро элге кызмат кылуу үчүн биришкен. Келе балдар, азыр тексттен окуган суроолоруңузга жооп беребиз. Манас ким болду? Манас кыргыз элинин баатыры болгон. Туура айттыбы балдар? Манас кыргыз элинин баатыры болгон. Манастын канча чоросу болуптур? Манастын 40 чоросу болгон. Кандай жолбашчы болгон? Манас акылдуу, күчтүү болгон. Манас акылдуу, күчтүү, Эржүрөк жолбашчы болгон. Келгиле, дагы бир жаңы маалымат менен таанышабыз. Манастын күмбөзү тарыхый эстелик болуп саналат. Ал биздин Талас областыбызда жайгашкан. Жана ошондой эле бир нече кылым бууда тургузулган деген маалыматтар бар. Андан сырткары Манастын үй бүлөсү жөнүндө маалымат алабыз. Манастын атасы Жакып, Манастын апасы Чыйырды, Манастын аялы Каныкей, ал эми баласы Семетей, жана небереси Сейтей. Биз силерге
işteyiz. Köp çektik yoluna teşhirli sözleri koyuyoruz. Defterini açıp ümumi çiz olacağız var. Birinci söylemci bir koltaklı gelin al. Bunlar söylemci okup kaysı söz teşhirli bolsa orduna koy. Başkaları cihazla oturarsa da deftere gel. Alda, bugün bizleriminin Manas Bahtı teması dönüyor. Oşol temalı ciltli maksatında sizlerge Torikos Türkçemiz arkalı testik soruları bilen işleyiz. Anda hazır kollardaki kağızdı soruğunu karab, kaysı varyant doğru olsa oşol varyantını götürürsünüz. Ayaksınlar bu? El yanında başlayız. Birinci soru, kağızın altı götürülür. Birinci sorunu okup cevapların özgür tuttular. Söyle üstlerine kollarından tuttular. Sat değil. Verdiler. İkinci soru okup bağırma kağızı görülüyor. Yaşında. Valla bugünkü sabahtan biz neler öğrendik? Ben bugünkü sabahta damlı sözleri öğrendim. Ne keste işte öğrendim. Manastır 40 çorası cönünde bildim. Bugünkü sabahta çiftliğe katışkan mutlu okçularga mensi kellerdi beni. Azamatsın Maria. Azamat Naima. Azamatsın. Azamatsan. Bağırma, bugünkü en son katıştılar. Azamatsın. Bugün sizlerge büyüğü tapşırma. Devletin 115. betindeki 4. bölümü işlep gelesine. Alca değerine yılasına 4. bölümü de belirleyen sözlerdi. Koşup özünüzün canlı adamlardı.